asijampe sifuna khona ukwazi ukuthi aculwa kanjani. Ilizwi iculeke ma phakamisa ivoice angikhona ngene awufuna uphakamisa ivoice ukuya phansi bangene phela nami uyakwazi ukuphakamisa ivoice ma ilizwi manje lizwakele ilizwi lenkosi yezulu wothola icalo suke litela ilizwi lenkosi enkulu. Bese manje ilizwi kanjani ku ilizwi for five siphinde leyo part ilizwi lenkosi ilizwi ilizwi lenkosi enkulu. Yabona iyafit ubizo luzweni ubizo luvele ezulwini lubiza abantu baphume ezonweni benyuke bahlale Nkosini benyuke bahlale benyuke bahlale Nkosini. Umusa sesingakhululwa Inkosi yowenza umusa odinwa isono umnyango uvuliwe kangene amkelwe Inkosi kangene amkelwe kangene amkelwe Inkosi. Uthabo usizi lwaphela luqhitshwa Inkosi enkulu ithembe lisipha impilo lavela umnyango wezulu uvuliwe umnyango wezulu umnyango wezulu uvuliwe. Ngithatha isikhathi ukungena elokuzaneni limnandi ngithule yathi nje ngiyayazi le kude. It is well with my soul, it is well with
with my soul. Yilelo cha. Lisho lithi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nelisindwayo, mina ngiza kuniphumuza ngokuka Matthew 11:28. 11:28. Lapho Jesu uyamdumisa uyise emema abahluphekile beze kuye. Ichikele bana 27. Konke ngikunikelwe nguBaba, akakho oyazi indodana kuphela uyise, akakho futhi omazi uyise kuphela indodana, nalowo indodana ethanda ukumambulela yena. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nelisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngokuba ngimnene ngithukile ngenhliziyo, khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo, ngokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula. La uJesu edumisa uNkulunkulu uthi konke ngikunikela kuBaba, akakho owazi indodana njengoyise, futhi akakho oyazi indodana kuphela uyise, hayi njengoyise kuphela uyise oyaziyo, futhi akakho owazi uyise kuphela indodana kuphela indodana, nalo indodana emambulelayo. Ukwambulela uNkulunkulu nokwambulela ukukholwa kushuthi inhlanhla, ngoba uJesu Kristu udumisa uBaba wakho, uyazi ukuthi konke waziwa uBaba, naye wazi uBaba njengoba emazi yena, futhi ambulele nalo amthandayo, Lakhetha ukumambulela. akhetha ukumambulela. Shuthi nje uma sikholwa uJesu sikhethiwe ukuthi simambulele. Yingakho sinokulizwisisa izwi lakhe sihlabeke, andike abantu lethi bangamazi uJesu, akukho nikusumahluko bakwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Manje bese siyasimema lapho sambeke ukuthi zanini nonke enihluphekileyo nenisindayo, enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Akuve kumnandi ukuphumuzwa uthwele kanzima, kube khona umuntu eze akuphumuze, uze sohamba kalula, songasasinda imithwalo. uJesu lo osimemayo ukuthi size nemithwalo yethu nokuhlupheka kwethu, yena uzasiphumuza. Sibeke uthi bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngokuba ngimnene ngithukile ngenhliziyo, khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Sibeke ijoka likaJesu Kristu phezu kwethu, sifunde kuye, ngoba yena umnene uthobile ngenhliziyo, khona nemiphefumulo yethu iyakufumana impumuzo. Ngokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula. Ijoka likaJesu Kristu lihle nomthwalo wakhe ulula. Lisho kanjalo incwadi esimemayo ukuthi size kuJesu Kristu. Sicela Orlando number 4 bese sigcina when peace like a river verse 1. Uthabo usizi lwaphela, luqitshwa inkosi enkulu, ithembelisipha impilo lavela, umnyango wezulu
wezulu, umnyango wezulu vuliwe. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Thank you.